Chintu thang rakhil tu dudon me nulapa ulanaw pol amhai sabika chintu thangin chepei kalabu toini July ni kwa thongni kumkul hon rok tongkai ni li zanlam tu thang lal pol phonna kan nei ringi kam tu thang achem tiang in thil sak tanga kan lo som kam tu thang phon ding pol chu kolra kapral dona wanjam pani in CDF hakha kem chu antum ta vekin bom an thlanga pi Aung San Suu Kyi chu swading le Asian palai ton dinga Thailand Prime Minister Thon Reona umzawi leitlun hopin kan zom tlaning ti in French President in thuatiam Kora kap chu ka chenram kul atam son hun pola nasatakin achang vai kap choldingi kan saimi chu achem zauti in USA President Donald Trump in aphuangi Iran ram thlanglam adona asok sal tulurama nasatakin ro asulronga tidolna dam asia Kora kapral dona wanjam pani in CDF hakha kem chu antum na vekim bom an thlanga chinram kul hakha pengi CDF hakha kem pakhat chu kora kap ja fighter pani le waithol wanjam mangin pongzanga bom telin bom an thlakna sathu thei ase khosung le khotheng khada koral kap le CDM to alo tu achau zan na ton tu polin khosung mi vekin an thuamoi an talnen thauronga mi pi polin ringhel mi pakha khamnan thei chon report pek lo leadinga CDF hakha pol chon mi pi pon hena theiterna an nei hakha khwa theng khada zanwa swa hi ahim lo tukronga July ni sari isin zalam wa swa lo dingin thu an swa zanwa swa sian lo thu hi hakha ko pi songlong salawin abekin hakha ko pi kyang kap se vel ko pol son hi ase khosunga Kora kap alut asok an umreng ruanga zalam wa swa lo hi ahim bi zana chon zau an city hi kan thei thiam a hari kama CDF lam khali mi pi para kut thak solding kan phan ronga zanwa swa lo lo dingin kan khamok nak san a city in an sim fiang tu fang cho khosong mi pi khalin fiam khur zadin kan tlang leng thiam atole khosonga ringhal mi kan nei chon kan chak fel lo le atul kan ralpol hi an chang waina sat thlang ronga mi pi kan him nak dinga zanwa swa lo dingin thu kan swa nak pi city in CDF hakha president John Asim hakha copy kyang kap sever copy pol hi zanwa so allowing thu hi July ni sari isin thu an swa thoki zalam nazi pasari isin jinglam nazi paruk tiang suak loading in kham asi khosong mi people khalin inthun sak ram dinga CDF hakha chon an thu swa an talang ase chinram kul e achauza zong pol chu hakha I kolra ka polen an ukla I hakha peng khwa then kha pol chu CDF hakha le mi pi frem frai kai pol kom polin an ukpha lai ase pi Aung San Suu Kyi chu swading le Asian palai ton dinga Thailand Prime Minister Thon Reona umzawi leitlun huapin kan zom tlang ding ti in French President in thu atiam Nyamarami thuron petul le afwaitu pakhat asimi pi Aung San Suu Kyi Swaziland ding le Asia palai sambikin aton thaina dinga Thailand Prime Minister Thon kan rezau chunua Europe ram kyang kap le ramdang pol thon kan bom saling ti in French President Emmanuel Macron in pi Aung San Suu Kyi fapa Kim Aris nena akwat mi cha atiam kamna apek thu thei ase hi thu chu Kim Aris in a Facebook a July ni kwa a pwanglang French President I kwat mi cha pola chan uwan mi chu dan veken ra kapin an thla sal mi le pi Aung San Suu Kyi chu ini kai ran an to mi thu chu ka thei thoni kongkul hon nga autuba ni khada karak kwat mi cha pol chu tu tiang in danglam na anei lo thu French President John Asim France ramdin munin kan zate tel theina ram thula rel tang theina ding pakhat khat achang sok theina ding a le hongne kumkul hon khat February ni khara ra kamin okna anlak nu e kai atong tu pol Swaziland theina dinga kan dil pe vio lai ding di in French President John Asim pi Aung San Suu Kyi le ram khel rongi thong tlami pol I heldamna shi ni pol le sungkwa pol thon tong ok theina ding chan tha an pek theina dinga tolrel vi bo ding ti in French President John Asim Proof of life ti mi pi Aung San Suu Kyi anung damlai ti in fian telnak tua dinga adial mi chu kalung kimi Kim Aris in anu aro harnak bolta ka thei thiam zet Asian President chu Philippine mi asi Asian palai le do Aung San Suu Kyi aton theina ding chan tha chu France in alung kim thu le kandung me ni kulhon nga Thailand Prime Minister Anutin Charles Rakul in Paris arak klong la ya hi thu chu kan royal pi zauti in French President John Asim pi Aung San Suu Kyi I achau vo chu dik zari anga sal theina dinga le ram khel rongi kai ator mi pol Swaziland theina dinga Europe le leitlun hop pol kom dang pol thon na satak ken kan zom reading ti in French President John thu atiam Kim Aris in French President ni chakwan mi achanga nuwa
Myanmar mi pi adin pi thu le pi Aung San Suu Kyi Swaziland nak le ramkhen mi pi kei tor tu bol Swaziland dingin French president ni azom na thu athai tika alung oi thu asem salve tu denga chon sungkwa polin pi Aung San Suu Kyi thon pe tlaina an nei the khilawi anung mo athi mo ti khal an thai khelo churonga French president ni chakwan mi he sungkwa pol hranga chon beisaina pakhat ase Myanmar mi pi din pi re ro tu French president Emmanuel Macron French chawza le French mi pi za te para ka long tak ten ka lung oi tok ti in pi Aung San Suu Kyi I fapa Kim Aris in asim Kora kap chun kachen ramkul atam son mun pola nasatakin achang vai Kachin ramkula kora kabin ni tinin changwai na an tua reng rengi mun thang thada chun an changwai dan an lol kai tok ti in Kachin Independent Army KIA thuphang tu chun an chana la July ni ko an ta lang KIA mun ram tena kora kabi changwai dan pol chu sim than na an nei KIA mun ram then hlai khat ummi sunga mun ram paruka kora kabi changwai na pol kora kap thune na hnoi mi pi hriam kai polin ra kap dinga mi pi an khong thu pol an ta lang KIA mun ram pakhat e umna mun puta u kholam phu lama kora kap hnoi mi pi hriam kai polin ra kap dinga mi pi ang khong e ral mai fe dau tu hena rol am phul thu khal an sim KIA mun then pan hi e battalion lai khat umna khala kora kap thnoi e mi pi hriam kai minzen tanin changwai nak na stak e atwa thu khal atalang michana khopi khala thunai nak la tu kora kap polin rakap changwai nak anlol kai toge KIA lam khalen changwai nak na stak an to be thu an talang KIA le kora kap pol chu KIA mun then lai khat na ka chen ramkul shweiku khopi a neten deu thoin na stak en an ka boreng rang thu thai ase kora kap in shweiku khopi e sin bam mo khopi a rakap na satakin than an tumronga shweiku khopi a mei thathok e sin July tha tuini tianga dawangna umreng rang tin thai ase kap chol dinge kan sai mi chu achem zauti in USA President Donald Trump in aphuangi Iran ram thanglama dawangna asok sal alem chiami Iran thon ka chol dinge lungkimna an sai mi chu chan achem zauti in USA President Donald Trump chon July ni re da asemi Iran ram aka be sal ase July ni re zan lama Iran khopi thanglam hormur kyangi khopi serek le Bandar Abbas a ka po ok thom thai ase American ram life fangi raka polkom bulsham pichon ramting kimi tipi par khotlong pol arhing rau tu Teherani changwai dan thiendinga kan durwa hiting kan ka na asiti in asim fiang hi ka ona ronga chaba ha khopia electric maisa an nga nolawi busha khopi I raka hun khorna pol khal an ka pok sak thu thai ase Americanin aka the nuwa Iran chu kuwi telin drone le mesli pol thon adau sal Iran pol thon rol remna rel ka du no lo asan chu anni chu mi banglaw an se mi banglaw ti chunan thaimo mi a ti na male ti in Donald Trump chon tu thangla tu pol hena asim Irani ramdang palai asemi Abbas Arachi khalin moilaw zati changbai na chu moilaw zarin kan le rul loading ral thatakin le atakrauri to na kan le rol sonding ase tia asemve tulukrama na satakin ro asoronga tidolna tam asia tulukram ram then tam sona July ni ria na satakin ro asoronga lamzina ti alik thlui tidolna dam pakhat asia ronga khosong a ti aliani tulukram thlanglam kwansiang ram nanning khopi kiang hanchu khopi sunga atang mi khosong mi pol le himna hmuni tlanswak tu pol chu drone mangin bomna thelri ampek pu thai ase pu bi ramkul ta yi khopi khala Shina satakin arhan ronga intampi aseswai tulukuram then khalama na satakin ro asuronga le real atlak ronga intampi asiat thu thai ase achauza roi tu polin bomna aphun phunin antoreli se swami in pol khal thian faina annai re rauti in thai ase kan thu thang achem tia in ngai sak tu le in thel tu nan zate para kan lung oi neta thu thanga kan tonga salding tha in peri ramu